Pozdrav svima i dobrodošli na Dorin kanal. U ovom videu pričat ću vam o Instagramu. Znači radi se o suradnji sa kanalom Majna Šminkica. Njen link Instagram profila, videa i YouTube kanala ostavit ću dole gdje inače ostavljam i svoje linkove, tako da možete pogledati i mene i nju. A mi možemo početi sa collab videom Instagram tag. Prvo pitanje je kako se zoveš na Instagramu. Moje ime je Dora _DM_Explora. I nemojte me pitati šta to ime znači. Prva slika na Instagramu je ova ovdje. Hashtag beautiful morning. Tada još nisam znala ni kako Instagram funkcioniše, ni kako hashtagovi funkcionišu. Ova slika je objavljena 26. februara 2014. godine. Ali ja sam svoj Instagram profil napravila 2012. ili 2013. godine, ali ja pojma nisam imala o čemu se radi i sam se slikala preko kamere na Instagramu i sejvala u stvari slike, nisam ih objavljivala. Treće pitanje je koliko ljudi pratiš i koliko tebe prati na Instagramu. Evo možete vidjeti ovdje. Četvrto pitanje je šta ti piše u opisu. U mom opisu piše moje ime i prezime, moja Facebook stranica, Snapchat, YouTube. Prije toga svega piše Life is a superhero movie, što ja i mislim. I piše Engaged to the love of my life. Peto pitanje je koja ti je profilna, ovdje je. Šesto pitanje je koliko često objavljuješ slike. Jedno vrijeme sam bila opsjednuta Instagramom, ali bukvalno opsjednuta i svaki dan sam objavljivala slike. Onda se dešavalo da ne objavim nešto po 5-6 dana, ali sad sam se vratila pa ne znam, nije više da sam opsjednuta, ali toj rutini da objavljujem jednu sliku na dan, nekad se zna desiti da objavim 2 slike na dan, ali ako objavim 2 slike na dan, onda neću objavljivati 2-3 dana. Tako da ne znam, trudila sam se da u 365 dana imam manje od 365 slika, u stvari objava, znači u objave spadaju i VJ-i, jer sam bila se navukla na Musical.ly i sad je, hvala Bogu, nisam navučena ni nešto više. Sedmo pitanje je najgore objavljena slika. Bio je jedan hashtag tipa picture I would never post ili tako nešto, ali obrisala sam tu sliku, bila je neka grimasa koju ja stalno pravim i stvarno nije me sramota objaviti takvu neku sliku, ali glupo mi je bio, hashtag mi je bio glupo, picture I would never post i onda je postam i onda sam nakon dana obrisala. Ali imaju 3 slike koje su loše. Ova je prva koja nervira ljude jer znate kad nemate internet i onda neće da refrešla sliku i onda ovo bude. Druga slika je ova, ja u Superman pidžami. U stvari ovo je gornji dio pidžame od mog momka, zaručnika. Nenašminkana sam i ja mrzim biti nenašminkana, zato mislim da je slika grozna, ali je bio veoma bitan moment u mom životu i objavila sam. A treća slika je ova, moja faca sve objašnjavam. Zadnja osoba koja ti je lajkala, objavu je ova ovdje. 4 slavne osobe koje pratiš. Pratim samo jednu i nju sam počela skoro pratiti. Mislim da u stvari ja ne volim pratiti slavne osobe, nemam nikakve svrhe od njih, osim da budem malo ljubomorna na njihov stil oblačenja, na njihove frizure, na njihove perfektne zube, tako da pratim samo Superwoman jer ona mi je najdraža youtuberka i ne znam, volim je stvarno. I nema neke annoying pictures that I would be jealous. I deseto pitanje je
3., 6., 9. i 18. slika. Pošto imam između i videa, neću objavljivati 3., 6., 9. i 18. objavu, nego baš sliku i možete vidjeti ovdje ovo je 3., 6., 9. i 18. To bi bilo to za ovaj video. Ako vam se sviđa, stavite like, slobodno komentarišite, subscribe naravno kako bi dobili obavijesti kad objavim novi video, naravno besplatno je. Subscribe isto za moju kolegicu Maju na njenom kanalu Majina šminkica. Predobro šminka, pogledajte, check it out. A mi se vidimo u sljedećem videu. By the way, sve linkove imate ispod videa, pa pogledajte.